was sure by now, God, you would have reached down and wiped our tears away. Stepped in and saved loud the day. so that they can. Hopefully they could hear my voice very clearly. Jeg håber, at jeg tror, min stemme er klar, så I kan høre den tydeligt. Since I was young, my pitch, my voice is very high. Siden jeg var ung, har min stemme været ret kraftig, og jeg tror måske, jeg er samme gruppe. And also since I was young, I love to sing very high pitch. Og siden jeg har været ung, har jeg også elsket at synge igennem. I never sit beside my auntie that she always make this way. Jeg sad ved siden af min tante, og hun gjorde sådan her. But God loves Men Gud. the rising voices. Amen? Gud elsker, når vi løfter vores røst. Now you need to know. Oh, so I speak very. Okay. That's why I always give thanks to the Lord with my strength, with my might, and I really enjoy it. Og det er derfor, jeg altid giver tak til Gud med al min styrke og al min magt og kraft, der er i mig. And also thank you for this morning, this afternoon. Også tak for den her eftermiddag. It's like a dream for me. Det er ligesom en drøm for mig. It's in Denmark, Jeg er i Danmark, in a little island. på en lille ø. I never dreamed about this, Det havde jeg aldrig drømt om, jeg skulle. but God is mighty and God is good. Men Gud er almægtig, og han er god. This is my third time to Denmark. Det er tredje gang, jeg er i Danmark. I came in 2004 to Pastor Josan's house. Jeg besøgte pastors hus her i 2004. That time there was not much Myanmar people here. På det tidspunkt var der ikke mange Myanmar folk her. And also I came in 2009 again. Og så kom jeg også i 2009 igen. I found a little bit of some Burmese people living over there here, and there's some groups out there. Og så fandt jeg nogle små grupper af burmesiske folk boende her og der rundt omkring. But this time it's really big group. Den her gang, så møder jeg store grupper. Everywhere you can see Lige all meget the hvor jeg Myanmar kommer, people. så er der I'm so store glad. grupper af burmesiske folk, og det er jeg så glad for at se. I got here on the 16th of December. Jeg kom her den 16. december. And since that time, Pastor Joseph put me in many programs. Og siden da har Pastor Joseph sat mig i et tæt program. Among the Myanmar people. Særligt blandt Myanmar folket. I have a family in Thailand. Jeg har en familie i Thailand. I have 3 daughters. Jeg har 3 døtre. It's beautiful daughters. 3 smukke, dejlige døtre. And 2 are already grown and they are already working, 23 and 22 years old. De 2 ældste er 22 og 23 år, og de er allerede i gang på arbejde. And little one is only 14 years old. That's my baby. Og så har jeg en baby på 14 år. And I have only one wife. Jeg har kun én kone. The most beautiful in the world. Den mest smukke, skønne hustru i verden. And we've been in Thailand for 23 years. Vi har været i Thailand i 23 år. Serving the Lord with the church, and the ministry is called EMG International. Og vi har tjent Gud der, og tjenesten hedder EMG. And the church is a MCA. I'm a pastor, being a pastor, serving there. Og kirken er som sagt af det her fællesskab, hvor jeg er præst. But when we started our church, we have only 28 people. Men da vi startede vores kirke, var vi kun 28. But God has blessed us in a mighty way that now we are worshiping with 500 members every Sunday in Bangkok. Men Gud har velsignet os på en mægtig måde, sådan at vi nu hver søndag tilbeder 500 mennesker sammen i Bangkok. And after that, after 10 years of church planting, we planted another 11 churches in Thailand. Og efter 10 års menighedsplanten på den her måde, så har vi plantet nye kirker i Thailand. So we have many MCA, Bangkok, MCA, Nakhon Sawan, Pattaya, and many places. Så vi har mange af de her MCA-kirker med bynavnet hæftet på. By the grace of God, God has put me in Thailand to share the gospel to the Myanmar people. Ved Guds nåde, så har Gud sat mig i Thailand for at dele evangeliet med de her Myanmar mennesker i Thailand. In Thailand, we have about 3 million Myanmar people living. I Thailand bor der omkring 3 millioner Myanmar mennesker. So that's our target. Det er vores mål at nå dem. Only in December 3 and 4 and 5, last beginning of this month, I december her, i begyndelsen af sidste måned, we did the evangelistic crusade at the hotel with 241 non-Christians. Der havde vi en evangelisationskampagne med mere end 200
It was the 3 days evangelistic crusade at the hotel. Det var et 3-dages evangelisationsfremstød på et hotel. From morning 9 o'clock until night at 10 o'clock, that we have a special worshiping and sharing the gospel to the non-Christians. Fra morgenen til klokken 9 til om aftenen klokken 10, hvor vi kørte fuldt program med at dele evangeliet for ikke-kristne. By the grace of God, on the second night, Guds nåde, så på den anden aften, 214 people came to Christ. så var der 214 mennesker, der gav deres liv til Jesus. At that night, we invite them to give their life to follow Jesus Christ by taking baptism, water baptism also. Så den aften, der udfordrede vi dem til at give deres liv til Jesus, og vi tilbød dem også at blive døbt. And 171 people decided to follow Jesus Christ by taking water baptism. Og 171 besluttede den aften at lade sig døbe. It was like 11 o'clock at night in the swimming pool. Og det var klokken 11 om aftenen i svømmepølen. Isn't it wonderful? Var det ikke skønt? God is so good. Gud er så god. God is doing mighty things Gud er mægtig. among the Myanmar people, among the Danish people, and among the Asian people and the Europe people. Almægtig blandt Myanmar-folk, danskere, asiater og alle folk. So continue to pray for us as we continue to pray for you. Så bliv ved med at bede for os, og vi vil blive ved med at bede for jer. That's the church ministry I'm working. At tjenesten i kirken vil fortsætte. And also I'm the director for AMG International Thailand. Så It's an AMG ministry to Thailand. I'm the director. jeg er leder for den her thailandske organisation. It is the orphanage offense that we have a hostel, schools, and this is a childcare sponsorship program that we've been doing with the Thais. Det er et projekt, hvor vi tager os af forældreløse børn og har skoleliv for dem. All in all, about 1,600 children are sponsored by our mission. 1.600 børn bliver støttet i vores missionsgren her. I'm so glad that when the children wakes up in the morning, they have food and shelter. Jeg er så lykkelig over, at når børnene vågner om morgenen, så har de mad og tag over hovedet. There are so many children without food and without water, without shelter, that they can live nicely in the world. Der er så mange børn i verden, som ikke har mad og tag over hovedet og mulighed for at leve et godt liv. I'm privileged that I'm part of that ministry and I can help the Thai people and Lahu, Karen, and many tribal people in Thailand to have this privilege for them. Jeg føler mig privilegeret over at må være med til at tjene her blandt thailændere og også alle mulige andre forskellige grupper af mennesker. And many people come to Christ through this ministry also. Og rigtig mange mennesker finder Kristus igennem den her tjeneste. So that's also a prayer request to continue to pray for us. Og det er også mit ønske, at I skal bede for os fortsat i det her. Because we would like to expand the ministry as well as we like to do more with the evangelistic approach to the non-Christian Thais. Fordi vi vil gerne udvikle den her tjenestegren, så vi kan blive mere og mere evangelistiske og nå thailænder for Kristus. So your prayer is really appreciated and your participation is really appreciated. Så jeg vil sætte stor pris på og takke for jeres forbøn og støtte for det her. Thank you. Tak. I think that's all of my story. Thank you very much. Yeah. Jeg tror, det var som din baggrundshistorie. Okay, let us pray. Lad os bede. Heavenly Father, we thank you so much for this time and we are really excited your word of God, Lord. Himmelske Far, vi takker dig for det her tidspunkt nu, og takker for dit ord til os nu. Oh Father, this is a beautiful day that you have given us to enjoy for your glory, Lord. Det er en vidunderlig dag, du har givet os til, at vi skal glæde os. We come before you and worship you as our Lord and Savior. Vi kommer frem for dig nu og tilbeder dig som vores Herre. Lord, we need your presence this afternoon. Herre, vi har brug for dit nærvær. As we share the word of Når God, vi nu deler dit ord, we need your Holy Spirit. så har vi brug for din hellige Lead ånd. us, Led os, reveal us, åbenbar dig for os, and let us understand your word of og God, lad os forstå dit Guds ord. so that we may follow and glorify you, Så Lord. vi kan følge dig og herliggøre dig. Thank you for this time, and we commit our lives into your hand. Tak for den her tid, vi har sammen nu, og vi In overgiver vores Jesus' liv til dig. name. I Jesu navn. Hallelujah. When we look at the Genesis chapter 3, Når vi ser i 1. Mosebog, kapitel 3, verse 8 says,
chapter 3, verse 8. Kapitel 3, vers 8. And they heard a sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Hen imod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig imellem træerne. This is the story of, this is not the story, this is the true happened with Adam and Eve and the Lord. Dette er beretningen om, hvad der skete med Adam og Eva og Gud Herren. When I read this verse, Da jeg læste det her vers, this is the time of Adam and Eve had already sinned against Lord. det er på det her tidspunkt, hvor Adam og Eva allerede havde syndet imod Gud Herren. But God is still looking for Adam and Eve, even though they are sinners. Men Gud han ser stadigvæk og leder stadigvæk efter Adam og Eva, selvom de har syndet. Actually, when God created man and woman, Faktisk var det sådan, at Gud han havde skabt manden og kvinden. God wants to let them enjoy in the Garden of Eden. Så ønskede Gud, at de bare skulle glæde sig og have det godt i Edens have. Not only enjoying in the Garden of Eden, in the cool time, God always come and fellowship with them. Ikke bare have det rart i Edens have der, men også om aftenen, når det blev køligt, så ville Gud komme og være sammen med dem. So I look at it, God wants to fellowship or fellowship with human beings. That's the point. Så jeg ser det sådan her, at Gud han ønsker at være sammen med mennesker. So we can see that every cool time, every cool day that He comes and fellowship with Adam and Eve every day. Vi kunne se, at Gud han kom, da dagen blev kølig, så kom han og var sammen med Adam og Eva. But here, Adam and Eve were hiding. Men her skjulte Adam og Eva sig. Why? Hvorfor? Because of the sin. På grund af synd. So God has asked, where are you? At verse 9, where are you? Og Gud han spurgte i vers 9, hvor er du? God doesn't want to depart from human beings. Gud ønsker ikke en adskillelse fra mennesker. Even though we are sinners, God wants to talk with us. Selvom vi er syndere, så ønsker Gud at tale med os. God has a special love for us. Gud har en helt særlig kærlighed til os. God always wants to fellowship with us. Gud han ønsker altid at have fællesskab med os. That's why when we look at the chapter, Genesis chapter 4, Det er derfor, når vi så fortsætter i 1. verse 9, 4, vers 9. after Adam and Eve, they got two sons, Cain and Abel. Her ser vi, hvordan at Adam og Eva havde fået 2 sønner, Kain og Abel. And in verse 9, God spoke to Cain also. Og i vers 9 ser vi, at Gud han også taler til Kain. Where is Abel, your brother? Hvor er Abel, din bror? So God is following the sinners to speak something else all the time. Gud han følger faktisk efter syndere og taler til os. But in the chapter 6, when we look at it in chapter 6, we talk about Noah. Men når vi så går til kapitel 6, der møder vi så Noah. But that time, God spoke to a person who is good. Her ser vi så, hvordan Gud han taler til en person, som faktisk er god. Don't forget that he's also a sinner. Husk, han er også en synder, But however, he's a good man. selvom han er faktisk en god He's a mand. faithful man. Men han er trofast. He's a truthful man. Trofast. He knows God. Han kender Gud, And he hears God's voice. og han hører Guds stemme. God asked him to build the ark. Og Gud han beder ham om at bygge arken. So when we look at these days, God always wants to talk or fellowship with human beings. Så når vi nu ser på de her dage, så ser vi, at Gud han ønsker og længes efter at tale med mennesker. And Noah listened the word of God. That's why he could save his children and 3 sons. Og Noah han lyttede faktisk på Gud, og derfor kunne han redde sine børn. And the following, when we look at it in chapter 12, when we get to chapter 12 Genesis, Og hvis vi fortsætter om til kapitel 12 i 1. Mosebog, God spoke to Abraham that time. så taler Gud til Abraham på det her tidspunkt. As we always know, we all knew that Abraham was not in the believer's family, or not in the chosen family. Som vi ved, så var Abraham ikke en del af den udvalgte familie. Chapter 12, verse 1 said, Now the Lord had said to Abraham. I vers 1 så ser vi, hvordan der står, at Gud havde sagt til Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house.
Forlad dit land, din slægtninge og din fars hus, to a land that I will show you. og tag afsted til et land, som jeg vil vise dig. God spoke to Abraham again. Gud talte til Abraham igen. So every time when God spoke, there's a something happen. Så er det faktisk sådan, at hver gang, når Gud han taler, så sker der noget. That's really reminding us that are we really listening sometimes, or we are not listening? Det må gøre det alvorligt for os at tænke over, lytter vi? Lytter vi virkelig? Because every time God spoke, Fordi hver gang Gud talte, there is something that is good for us. så er der noget, der er godt for os. Being a Christian, Det er at være en kristen. we always listen. The Word of God, study the Word of God in the morning or in the evening. Det betyder, at vi må læse Guds ord, studere Guds ord om morgenen og om Are we aftenen, really following? og følger vi det så? There are so many people reading the Word of God. Der er så mange mennesker, der læser Guds ord. There are so many people hearing the Word of God. Der er så mange mennesker, der hører Guds ord. Some people follow, Nogle mennesker følger some det, people may not follow. nogle mennesker følger det ikke. But here, Abraham, he follows God's command. Men her har vi Abraham, som følger Guds bud. What I like to mention to you is God wants to fellowship with people. Det jeg godt vil fremhæve for jer, det er, at Gud han ønsker at have fællesskab med mennesker. God is following us all the time. Gud følger med efter os og med os hele tiden. Actually, God hates sin. Faktisk så hader Gud synd. That's why Adam and Eve did the sin and then they departed by God. Det er det, vi ser, da Adam og Eva gjorde synd, og de blev adskilt fra Gud. But however, God following people all the time. Men alligevel så ser vi, hvordan Gud han følger mennesket hele tiden. My great-grandfather Min is a oldefar monk. var munk. Is a monk. Yeah, monk. Min oldefar var munk. My father's grandfather is a monk. Min fars bedstefar var munk. And when he was age of 18, Og da han var omkring 18, my father went to ask him. så tog min far hen. My father is the first grandchild among the children. Min far er den ældste barnebarn af de her. Grandpa, when you die, where will you go? Og han tog hen og sagde, bedstefar, når du dør, hvor skal du så hen? So grandpa is a monk, being a monk for about 20 years already. Og min bedstefar her, som havde været munk i 20 år på det tidspunkt. But he said to my father that, Men han svarede min far, my grandson, I have no hope, I go to hell. sagde mit barnebarn, jeg har intet håb, jeg går til helvede. So my father was really sad and he cried. Og min far blev så ked af det, og han begyndte at græde. And he shared to his grandfather about that time. My father was already Christian. He believed in Christ already because of the mother. Can I change it because a monk in Danish is a Christian person, but it is not a Christian. No, Buddhist monk. It's It's a Buddhist monk. Det var en buddhistisk munk, just to help Yes. understanding. Det var en buddhistisk munk. I'm sorry. And my grandfather, min bedstefar var meget, meget ked af det, og my grandfather was very, my father was very sad. Yeah, my father was very sad because her grandfather is a Buddhist monk. Min far blev meget ked af det, og han var den første kristne i familien, og han var ked af det, fordi bedstefar var buddhistisk munk og sagde det her. And since that time, my father shared the gospel to everyone. Og siden det her, så begyndte min far at dele evangeliet til alle. So there are people, good people and bad people in the world. Der er gode mennesker og onde mennesker i verden, But God spoke everyone. men Gud taler til alle. God spoke to everyone. Gud taler til alle. Are we responding to the gospel? Reagerer vi på evangeliet? Why God wants to fellowship with us? Hvorfor vil Gud have fællesskab med os? And my great-grandfather died, and then so my father really was very sad that time, since that time. Så min oldefar han døde, og der blev min far virkelig ked af det. What I like to say is, whenever he had a chance, he'd go and share the gospel to everyone. Det jeg vil sige med det her, det var, at min far han havde det så sådan, at lige meget hvor han kom, så måtte han fortælle alle om evangeliet. But my grandmother, Men min bedstemor,
is from the Christian family. Hun er fra en kristen familie. That's why because of my grandmother, great grandmother, my father came to Christ. Og det er faktisk på grund af min oldemor i den her linje, at min far kom til Kristus. I'm the 5th generation of the second converts of Adoriam Judson in Myanmar. Jeg er 5. generation af... You know Adoriam Judson, the missionary, American missionary, first missionary to Myanmar? Ja. Jeg er den 5. generation, der er kommet til tro, hvor hvis vi går tilbage til den amerikanske missionær, his name was... Adoriam Judson. Judson? Judson, yeah. Yes. Meget kendt amerikansk missionær, og jeg er 5. generation, der er troende efter ham. Judson shared the gospel in Myanmar in 1813. Judson delte evangeliet i Myanmar i 1800. My great-great-grandfather from my father's mother's side, Min tipoldefar fra min mors side is a second convert. er den anden generations omvendt, er den anden omvendt. Why? Hvorfor? My great-great-grandfather responded to the gospel. Fordi min tipoldefar reagerede på evangeliet. He responded, and we received all the heritage. Hallelujah. Han reagerede på evangeliet, og vi har arvet det igen. I believe that you have many stories about your heritage also. Jeg tror, at I også har mange beretninger om, hvad I har arvet. But God's heritage is the best. Men Guds arv er den bedste. Because He wants to fellowship with us. Fordi han ønsker at have fællesskab med os. And then He spoke to Abraham and the following, and then Joseph went to Egypt, and then after that they were slaves. All the Israel was slave in Egypt. Gud han talte til Abraham og talte til Josef, og Josef kom til Egypten, og de blev slaver, og der fortsatte en slavetilværelse. So when they came out from the Egypt, og da de kom ud af slavetilværelsen i Egypten, they were slave. They were slave, and they just came out with a slavery mind. De var slaver i Egypten, og de kom ud af Egypten, men de tog slavetilværelsen med i deres. But that time God spoke to Moses. Men så talte Gud til Moses. I see in the Exodus chapter 3 verse 8. Jeg ser i 2. Mosebog kapitel 8. God doesn't want to speak, not only wants to speak, He wants to dwell among them also. Gud han ønsker ikke bare at tale, han ønsker også at hvile og være iblandt dem. Here it says that I have come down to deliver them out of the hands of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Which was chapter 3, verse 8. Kapitel 3, vers 8. Exodus. 2. Mosebog 3, 8. Jeg er kommet for at udfri dem. Jeg er kommet for at befri dem fra Egypterne. Jeg vil føre dem ud af Egypten og ind i deres eget gode land, hvor der er masser af plads. Et land, der flyder med mælk og honning. I will bring them out, and I will be with you. Jeg vil bringe dem ud, og jeg vil være med jer. I will be with you. Jeg vil være med jer. And I will bring you to the land that milk and honey. Og jeg vil bringe jer til det land med mælk og honning. God wants us to be blessed. Gud ønsker, at vi skal være velsignede. Why? God loves us so much. Hvorfor? Fordi Gud elsker os så meget. And don't forget that they are also sinners. Husk, at de her, de er også syndere. Even though God chose them as the Israelites are their own people, God's people, but they are still sinners. They are sinners. Selvom, ja, Gud han havde udvalgt dem, israelitterne, det her gode gamle folk, men de er stadig syndere. God has given them a chance to come to Him through the sacrifices and all the way that God created. Gud har givet dem en mulighed for at komme til ham igennem de her ofre, som han pålagde dem. We are sinners. Vi er syndere. But God wants to bring us in a blessed way. Men Gud ønsker at bringe os ind på en velsignet vej. When we continue reading Exodus chapter 25, når vi fortsætter med at læse i 2. Mosebog, verse 24, vers 8, that time God spoke to Moses, så taler Gud til Moses,
25 verse 8. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. It's different. Now it's becoming, wants to stay with them. Her siger Gud, at de skal oprette og skabe et offer, for at han kan dvæle, han kan være og hvile iblandt dem. God love is not only speaking to us. Guds kærlighed er ikke bare at tale til os. God love is dwell in us. Guds kærlighed, det er at hvile og dvæle i os. He said, make a sanctuary. Sanctuary is a holy place. Han siger, lav et offer, et helligt offer. And he wants to dwell in us. Og så vil han dvæle og være And ved os. he spoke to Moses. Og han talte til Moses. Actually, that was the first time that Moses and God spoke in the mountain of Horeb. Det var faktisk første gang, at Moses talte til Gud på bjerget her. 40 days, the first time when he gave the 10 commandments, that time he gave this commandment also. Der gik de her 40 dage, og det var første gang Gud han gav de 10 bud til dem. You build the sanctuary that I want to dwell with you. Så siger Gud, nu skal du bygge helligdommen, og så vil jeg dvæle og være i helligdommen. We can sense the desire of God. Vi kan se, og vi kan kende Guds ønsker og Guds længsel her. He created man, Han skabte mennesket, and God departed from him, not listening his word. og der blev en adskillelse, fordi de ikke adlød Guds ord. But God still following people, and he wants to fellowship with us. Men Gud fortsatte med at være med dem, og han vil stadigvæk være med os. Why? Hvorfor? His love. Hans kærlighed. My daughter, when he was like 3 years old, 4 years old, he attended kindergarten. Da min datter var 3-4 år, så gik hun i børnehaven. And she did this. She learned how to use scissors at the school. Hun lærte, hvordan hun skulle bruge en saks. So she made the little paper person, like, they cut it with when you open it, it's like this way with a paper. Hun lavede sådan en papirudklip med en person, så når man foldede den ud, så var det en person. That was her first, Det var hendes første værk. And she loves it so much, that one. Og hun elskede den så meget. For me, it's really ugly. It's not perfect. For me, it's not very good. For mig var det faktisk forfærdeligt. For her, it's very absolut good. ikke perfekt, men for hende var den. And then she always keep it under the pillow that she in a bag. Og hun gemte den faktisk under sin pude i sengen. And then she always look at it, and she loves it because that is what she made myself. Og hun tog den ud, og hun kiggede på den, og så sagde hun, jeg elsker den, den har jeg lavet selv. And one day they went back to Myanmar for Christmas time, and I would stay behind for 2-3 days, and I followed. Og en gang så tog min familie afsted hjem til Myanmar på grund af jul, og jeg blev tilbage nogle dage. Because they have more holidays than I do. Fordi de havde længere ferie, end jeg havde. So once they go back, I came back, and then they messed up the whole house, so I cleaned up a little bit. Så da de var taget afsted, så var huset et værre kaos, og jeg ryddede lidt op i huset. And I found that little, paper creation. That one, yeah, I saw that, and I looked at it. Det her lille skaberværk. And I thought that's a little rubbish, so I just make it, crush it, and put it in the bin. Jeg tænkte, at det var bare noget Dustbin. papirskidt, og så krøllede jeg det sammen og smed den i skraldespanden. And I followed to Yangon, and after a holiday, we came back together to Bangkok. Og så tog jeg afsted til Yangon og holdt ferie, og så kom vi tilbage efter. And then next morning, first day she could remember, but next morning she remembered that little created, things, and she tried to find it, she couldn't find it. Første dag, så tænkte hun ikke på det, men anden dag kom hun i tanke om det her lille skaberværk, hun havde lavet. Hun ledte efter den, og hun kunne ikke finde den. That time she was only 3 years old, so she cried. Hun var kun 3 år, og hun græd. So my wife said, "Oh, what is it? So she said, that's the one, and she lost it, and she couldn't find it. Og min kone, hun prøvede at hjælpe hende, og hun sagde, det er den der lille en, og hun kan ikke finde den. And finally came to me, my wife knows that I might do it something. So og min I kone did. havde en mistanke om, at jeg havde noget med det at gøre, så hun kom til mig. Did you find that little one? Har du fundet den der lille en? I said, yeah, I did it. I saw that. That's a rubbish, so that I crushed it. I put it in Jeg har a bin. fundet det der lille affaldspapir og smidt det væk. And then she just cried like, oh my, it was like a bomb. Og så var det som en bombe.
Så græd hun. By the grace of God, I could find that little one still in the bin. Og ved Guds nåde, så kunne jeg stadig finde det her lille papir i skraldespanden. Is it the one? She said, yes! Er det den her? Ja, det er den. So I have to, a little water, sprinkle it, iron it. Så jeg måtte stikke den med vand og stryge den og give den tilbage til hende. It doesn't look like fit. It doesn't look like the first thing, but at least it survived. Det så ikke ud som første gang, men den overlevede. So I give the little illustration. This is why my daughter loves this one so much. Jeg bruger den her som et lille billede på, hvorfor elskede min datter den her så meget. Because she made that one. Fordi hun lavede den. Because I didn't make it, I never valued it. Fordi jeg ikke havde produceret den, lavet den, så satte jeg ikke pris på den. The same thing that God values you because He made you. På samme måde elsker Gud dig, fordi han har lavet That's why, dig. even though you are dirty, you are in sinful nature, God loves you so much. Selvom du kan være i din syndfulde natur beskidt, så elsker Gud dig. But Satan Men Satan, didn't like us because he wants to destroy us. han kan ikke lide os, og han ønsker bare at ødelægge os, Because he didn't make us. fordi han har ikke lavet os. So God gave me that, illustration that with my experience that, oh Lord, thank you so much for your love. Så Gud har givet mig den her som en illustration for at fortælle mig, hvor meget han elsker mig. Jeg siger tak Gud, fordi du elsker mig. That's why when God spoke to Moses on the mountain, I want build a sanctuary that I will dwell with you. Derfor er det, at da Gud taler til Moses på bjerget og siger, du skal bygge en helligdom, og der vil jeg dvæle, der vil jeg være. Moses understood fully. Så forstod Moses det fuldt ud. Because God's love is so much. Fordi Guds kærlighed er så stærk. That's why he listened everything and he built the tabernacle and the tent and everything for God. Og derfor så byggede Moses helligdommen her, tabernaklet, og det hele byggede han. And God had given so much talent to talented people to do that one also. Og Gud han havde udrustet med så mange talenter og gaver, så de kunne gøre det her. When we look at it, Exodus chapter 25, verse 8. Når vi ser i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 8. Chapter 31. Kapitel 31, verse 1. vers 1. Then the Lord spoke to Moses, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding. Der står, Herren sagde til Moses, jeg har udvalgt Bezalel, som er en søn af Hur, søn af Uri fra Judas stamme, og fyldt ham med min ånd. Jeg har givet ham rige evner og kunstnerisk talent. Understanding, knowledge, and the workman, manner of workman. Evner og talenter og forståelse, så han kunne skabe. So this time, when he dwells among us, he gives special gifts. Og det er sådan, at når Gud han dvæler i os og tager bolig i os, så giver han os specielle talenter og gaver. God doesn't want to dwell us just like that. No. Gud han ønsker ikke bare at hvile og være i os. God wants us to have a gift. Han ønsker, at vi skal have to glorify Him. Gaver, der kan and bring Him down to our heart. Og bringe ham ned til vores hjerte. And God is so good. He prepares our hearts also. Og Gud er så god, han forbereder vores hjerter. Not with our might, but God's mighty things that we hear God giving us. Ikke ved vores magt og styrke, men ved den magt, han giver i os. And Moses did everything according to the commandments, according to the law, according to instruction, and things like that. Og Moses han gjorde alt akkurat som Gud havde sagt, han skulle gøre det. And when we get to chapter 40, og når vi kommer til kapitel 40, verse 34, it's already finished. The building is finished. Vers 31 her, så ser vi dog, så er det færdigt. 34. 34. 34. Ja, kapitel 40, vers 34. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Hallelujah. Da dækkede skyen teltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. God has a special purpose for His people. Gud har et særligt formål for hans folk. He wants to dwell among them.
Han ønsker at dvæle og være iblandt dem. He asked to build the sanctuary. Han bad mig om at bygge helligdommen. Now, fill with His presence. Og så fylder han det med sit nærvær. Fill with His presence. Fylder det med sit nærvær. I come and dwell with you. Jeg kommer og dvæler og er ved jer. My presence is with you, among you. Mit nærvær er iblandt jer. And how He managed to dwell among the Israelites? In verse 38, you can see that. Og hvordan kunne han være her blandt israelitterne? Vi kan se det i vers 38. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Hallelujah. Ja, om dagen hvilede skyen over boligen, og om natten lyste skyen som ild, så Israels folk kunne se, at Gud var med dem. I could sense that one, the manifestation of His dwelling. Jeg kan se det her som sådan en manifestation af Guds hvilen over dem. It's a cloud in the daytime. Cloud. Dagen var der en sky. Fire at night. Og ild om natten. All the journey means it's 40 years. Hele rejsen, og det var 40 år. If God dwells in us, hvis Gud dvæler i os, hviler i os, we have a manifestation of the Lord. Så vil der være en manifestation af Gud, man vil kunne se Gud. You know, when they fight against the Jericho the first time, de kæmpede imod Jericho første gang. Remember, a lady said to the people that your God is mighty and we are so fearful. Så husk, at der var en kvinde i Jericho, der sagde, vi frygter for jer. Jeres Gud er så stærk og så meget stærk, og så vi er bange for jer. 40 years of light 40 år med lys in the desert, i ørkenen. 40 years of cloud in the desert. 40 år med en sky i ørkenen. That's amazing testimony. Mægtigt vidnesbyrd. Amazing manifestation of God. Mægtig manifestation af Gud. That's why even these, the soldiers are not in there. They haven't a fight against them. They are already afraid. Det er så mægtigt, så når soldaterne skulle kæmpe imod dem, så var de allerede bange, før de gik i gang med at kæmpe. God dwells in you, and you have power of fire and the cloud. Gud dvæler og bor i dig, og du har kraft som ild og en sky. Today God wants to dwell with us. Gud, tror du ikke, at Gud ønsker at dvæle i os? God wants the manifestation of your life. Gud ønsker at manifestere sig i dit liv. I see that, the Israelites were very proud because God is with them. Jeg ser, at israelitterne, de var faktisk stolte, fordi they must be very proud. De må have været stolte. They must be dare to do everything. De må have været modige til at ville gøre alt. Because God is with them. Fordi Gud var med dem. God moves, they follow. Når Gud flyttede sig, så fulgte de med. The Lord stops, og når Gud stoppede, they stop. Så stoppede de. So their action, their life is not because of their desire. They just follow the Lord. Deres liv det bygger ikke på deres egne beslutninger, men de følger bare Gud. They've been experiencing for 40 years. It's a wonderful experience. Det har de gjort erfaringer med i 40 år. Nogle fantastiske erfaringer har de gjort sig. Are we following God? Følger vi Gud? Are we following the Spirit of the Lord? Følger vi Guds ånd? Are we really following? Følger vi virkelig? Sometimes God stops and are we stopping? Nogle gange så stopper Gud, og stopper vi så også. And God moves, and are we following? Og så rykker Gud igen, og følger vi så med? Sometimes we just do ourselves. Nogle gange så gør vi bare det, vi vil. We have all plans. Vi har alle vores planer. We want to follow our plans. Vi vil gerne følge vores egne planer. It's good to have a plan. Ja, det er godt at have planer. But God is our bigger plan. Men Gud er vores største plan. There's a little joke in a book, that the Christian joke. En lille kristen joke her. If you want to make love to the Lord, laughing, make love to God, you just share your plan. Hvis du vil få Gud til at le, tror jeg nok du hedder, så skal du bare vise ham dine planer. Because God's plan is bigger than your plan, and if you say your plan is a joke.
Fordi Guds planer er så meget større end dine planer, så dine planer kan næsten synes som en vits, en joke for Gud, tror jeg, den kan oversættes som. Today, God wants to dwell among you. I dag, så længes Gud efter at dvæle i dig. When we open our hearts and Lord, give me your fire, Når du åbner dit hjerte og siger, Gud, giv mig din ild, God will give you fire. så vil han give dig ild. That is a fire that you will walk. Det er den ild, der vil gøre, at du kan gå. This is a fire that you walk according to the will, and God will do miracles. Den ild, der gør, at du kan gå i overensstemmelse med Guds vilje. This is the desire of God, and He wants Moses to build the tabernacle and sanctuary for Him. Det var Guds ønske for Moses, at han skulle bygge helligdommen og alderet for ham. We don't want to read that, but I will explain that. David wants to build the temple for God also. Vi skal ikke læse det, men David han ønskede også at bygge et tempel for Gud. 2 Chronicles chapter 3, when we read it, he wants to build, but he has no privilege to build, so God gave his son Solomon to build. I 2. Krønikebog kapitel 3, der kan vi se, at David han ville gerne bygge det her tempel, men han havde ikke opgaven fra Gud, og han måtte vente og lade sin søn bygge templet. The same thing that 2 Chronicles verse 5 and verse 14. Chapter 5, verse 14, God's presence descended. Og på samme måde kan vi se i 2. Krønikebog kapitel 5 og vers 14, tror jeg det var, hvordan at Guds herlighed kommer ned i det tempel her. The first tabernacle and the first sanctuary was requested by God. Det første tabernakel, den første helligdom var frembedt, altså Gud havde bedt om, at den skulle blive bygget. But the second, David's desire to bring him down. Men det andet tempel, som David han ville bygge, det var Davids længsel om at bringe Gud ned. God is so good. Gud er så god. Sometimes if we don't really understand God revealing us. Gud er så god, og nogle gange så forstår vi ikke, at Gud han vil hvile og være i os. But Solomon, after he built, he prayed, and the Holy Spirit, the presence of the Lord descended. Men Salomon, han forstod det, og han bad til Gud, og så kom Helligånden og åbenbarede det. It means that when we really desire for His presence in our lives, we can ask the Lord to bring down His Spirit into our heart. Det betyder, at når vi virkelig længes efter, at Guds ånd skal komme og tage bolig i os og åbenbare sig i os, så kan vi bede ham om det. But don't forget that it's called sanctuary, the holy place. Men glem ikke, at det så kommer til at hedde en helligdom, et helligt sted. Not the one that is not prepared. It must be prepared first to bring His presence in our life. Ikke noget, som ikke er gjort klar til det først. Der må først ske en forberedelse i vores hjerter. God loves us so much that He wants to dwell in us. Gud elsker os så meget, og han længes efter at tage bolig i os. He forgives our sins. Han tilgiver os vores synd. He died on the cross. Han døde på korset. He shed His blood to cleanse our sins. Han udgød sit blod for at rense os fra synd. If we accept Jesus Christ, we receive Christ in our heart. Når vi tager imod Jesus Kristus, så tager vi imod Jesus Kristus i vores hjerter. However, the presence of the Lord can dwell in us. Hallelujah. Og så kan Guds nærvær, Guds herlighed tage bolig i os. When we go to the New Testament in chapter 1 John chapter 4. Går til 1. Johannes brev i det nye testamente, kapitel 4. 1 John chapter 4, verse 13. Vers 13. But this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Det er ud fra den ånd, han har givet os, at vi kan vide, at vi hører ham til, og han bor. Those who believe in Christ receive the Spirit of God. De, som tager imod Kristus, modtager Guds ånd. So in the New Testament, God said, once you believe in Christ, you receive the Holy Spirit. Det nye testamente siger, at når du tror på Gud, så modtager du den hellige ånd. Once you receive the Christ, my Spirit dwells in you already. Når du tager imod Kristus, så tager min hellige ånd allerede der bolig i dig. That's why when we look at it at
1 Corinthians chapter 3, verse 16 says, Så ser vi 1. Korinther 3, 16. 1 Corinthians chapter 3, 16. 1. Korinther 3, 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells to you? Ved I ikke, at I er Guds hus, og Guds ånd bor jo i jer? Today we must know that our body is a temple of God. Vi må vide i dag, at vores legemer er et tempel for Helligånden. This temple is God created from Eden. Det her tempel, In the Garden of Eden. det her tempel har Gud skabt helt tilbage i Edens have. God used our body again Gud bruger vores legemer igen as a temple of God. som et tempel for Guds ånd. That's why he said, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Derfor siger Gud, hvis nogen prøver at ødelægge Guds hus, så vil Gud ødelægge dem, for Gud værner om sin hellige bolig, og I er hans bolig. So once we receive Jesus Christ, that God dwells in us, is automatically even though we bring him down or we don't, God dwells in us. Så når vi modtager Jesus Kristus, så helt automatisk, så tager han bolig i os, og han bliver. This is a wonderful message, and I'm always very proud that God, thank you so much for your spirit in my heart. Det er et fantastisk budskab, og jeg takker Gud for det, og siger, wow, tak Gud for det her budskab om, at du tager bolig i mig. Not only thankful that I have to look after my body, because it's a temple of God also. Men det betyder også, at jeg må tage vare på mit legeme, for det er et tempel for Helligånden. God wants our body to be holy also, because the Holy Spirit dwells in us. Gud ønsker, at vores legemer skal være hellige, for det er der Helligånden bor. We don't want, and then God said, Og så do sagde, not destroy your body. Hallelujah. og så sagde Gud, I må ikke ødelægge jeres legemer. Many people in my country, as evangelists, we always speak to the people that your body is worthless, your spirit is worthy. Som evangelister, så plejer vi at sige, at legemet er ikke så vigtigt, men ånden er meget vigtig. Because your body is just coming from the dirt, and then it goes back to dirt. Fordi legemet kommer bare fra støv og bliver til støv igen. The value is your spirit. Det værdifulde, det er din ånd. That's correct. Og det er rigtigt, ja. Before you come to Christ, that is correct. Før du kom til Jesus. But once you become Christian, once you become believer, men når du bliver en kristen og begynder at tro på Jesus, God saved your spirit as well as use your body as temple of God. Så har Gud frelst din ånd såvel som dit legeme. Very important. Det er meget vigtigt. Very important. Meget vigtigt. In our church, one lady came to me and she said to me that, I min kirke var der en kvinde, der kom til mig og sagde, Pastor, my body is not valued, so that I use my body to bring this boy, this young man to church. Og hun sagde, mit legeme, det har ikke særlig stort værdi, så jeg har bare brugt min krop nu til at få denne her unge mand til at I don't know what kind of idea that she got that idea from where, I don't know, but hun har fået den tankegang fra. She she appointed that man as a girlfriend, a boyfriend, and then she brought that man to the church. Hun havde lavet en forbindelse og et kæresteforhold til den her mand for at bringe ham til kirken. And then suddenly she said to me that my structure, my body is no value at all. Og hun sagde til mig, det gør jo ikke så meget, for mit legeme er jo ikke så vigtigt. One day this body will go to the dirt. En dag så vil det her legeme dø. Suddenly I said, it's something that is not right. I know. Så sagde jeg pludselig til mig, der er noget her, der er helt galt. And God spoke to me suddenly. Og Gud talte til mig sådan her. God, Holy Spirit dwells in us. Helligånden. The temple of God. Det er et tempel for Gud. And I said, lady, you are wrong. Kvinde, du tager fejl. Your body is the temple of God. Dit legeme er et tempel. Holy Spirit dwells in your temple. Bor i dit legeme. What are you doing? Hvad laver du? And that man was little. Og manden blev stille, han blev lidt forskrækket. And that man is not Burmese also. Og den mand var heller ikke Burmese. So I don't know. I explained to him the gospel, but he just did it and then he went back. Men han stak bare af. That lady didn't come back to my church anymore. Og den kvinde kom heller ikke tilbage til min kirke mere. Maybe she went to other church. I don't know. Måske hun sad til andre kirker, jeg ved det ikke. Sometimes we misunderstood
the concept of how we are valuable before God. Nogle gange så misforstår vi det her med, hvordan vi har værdi for Gud. Why? Hvorfor? God wants to use you mightily for your glory, for His glory. Fordi Gud han ønsker at bruge dig på en mægtig måde til sin herliggørelse. Not only God dwells in us, God anoint us. Gud han ikke bare dvæler og bor i os, men han salver When you os look at også. 2 Corinthians chapter 1, verse 21. 2. Korinther 1:1. 2 Corinthians chapter 1, verse 21. 2. Korinther 1:21. Now he who established us with you in Christ and has anointed us is God. Det er jo ham, der har udrustet os med sin ånd, og det er ham, der arbejder på at grundfæste både jer og os i Kristus. God, not only, the Spirit is not only dwells in us, God anointed us also. Hallelujah. Helligånden Bor ikke bare sådan inde i os, men Helligånden har salvet os også. When you look at in the Old Testament, once the person is anointed, he prophesied and he did a lot of miracles also. Når vi ser i Gamle Testamente det her, så ser vi, at når en person blev salvet med olie, så begyndte han at profetere, og Helligånden begyndte at virke igennem ham. God said, you are anointed by God. Gud han siger her, at du er salvet af Gud. We have to say ourselves, I'm an anointed person. Vi må se os selv som salvede personer. Holy Spirit dwells in me. Helligånden hviler i mig. I'm the temple of God. Jeg er et tempel for Gud. Once you believe and practice your life, God will change the world. Når du begynder at leve og handle og agere på det her, så vil Gud forvandle. God showed me this, all the things in last year November by studying the Word of God little by little. Gud han viste mig det her bid for bid i november, da jeg studerede Guds ord. Since that time, my trust and my belief, and I know more about God. Siden det har jeg er blevet styrket i min tillid til Gud, og jeg har fundet ud af mere og mere om Gud. I'm so thankful to the Lord that God chose me. Jeg er så taknemmelig til Gud, fordi Gud han har vist mig det her. Even though I was a sinner, God knows me. At selvom jeg var en synder, så kender Gud mig. I was a sinner, God called me. Jeg var en synder, og Gud I responded to the gospel and I got saved. Jeg reagerede på evangeliet, og jeg blev frelst. Since then, God put His Spirit in my heart. Og siden så lagde Gud sin helligånd ned i mit hjerte. Now I'm anointed. Og nu er jeg salvet. Amen. Amen. Brother and sister, you are anointed person. Vi er salvede personer. Once you are anointed, the fire and the cloud upon you. Når jeg er salvet, så er skyggen og ildsøjlen over jer. Don't forget that you are just normal Christian. Glem ikke, at I Don't forget that you are just ordinary Christian. Glem ikke, at I bare er almindelige kristne. You are special before God. Okay. Det er I ikke. I er specielle for Gud. Even though your life was destroyed by God, destroyed by Satan before, Selvom dit liv måske var ødelagt af den onde før, God may say to you, Satan may say you are bad people all the time, but God said you are righteousness before God. så vil djævlen prøve at bilde dig ind, at ja, du er et dårligt menneske, du er et dårligt menneske, men Gud sådan siger, at du er retfærdiggjort. This word of God will lift you up. De her Guds ord vil løfte dig op. The way you speak will will change. Den måde, du taler på, vil blive anderledes. The way you walk will change. Den måde, du går rundt på, vil The way you speak will change. Den måde, du taler til andre, vil være anderledes. You are anointed. Fordi du er salvet. If you say something, God will follow. Hvis du siger noget, God follows. Gud han går med dig. You follow God, and God will do miracles for you. Du følger Gud, og Gud vil gøre mirakler i dig. That's a very simple Meget enkelt. message, Meget enkelt budskab. but however very rich. Men meget rigt budskab. The Word of God. Guds ord. That's why you can do many
special things, many things that God wants you to do. Det er derfor, du kan gøre mange specielle ting, som Gud ønsker, du skal gøre. I like to take a time and I like to pray for you if you want to. Jeg vil Because gerne bede for jer, hvis I know that you need a fire. Fordi jeg ved, at I har brug for en ild. You need a fire I har from brug the for en Lord. ild fra Gud. Because that fire Fordi den will ild give you anointing. vil give jer en You are already anointed. Ja, But allerede sometimes we forget. Men nogle gange så glemmer vi det. We commit our lives Vi overgiver vores to the Lord, that God reveal in us. Og siger, Gud åbenbarer i os. Whenever I go, Lige meget hvor jeg går, you are my leader. så er du min leder. Your desire is to worship Him. Din længsel, den er at tilbede ham. Your desire is to follow Him. Din længsel er at følge ham. That's the key of the Christian living. Det er nøglen i det kristne liv. Not because of what we would like to do. No, God is good. Ikke fordi at det handler så meget om, hvad vi gerne vil gøre, men nej, fordi Gud er god. Thank you. I'd like to pray for you. Jeg If vil you gerne want. bede for jer. So we would like to pray for you if you like Jeg vil to bede for jer nu, hvis I vil have det. have this. You want to open your heart and also receive the power from above. Du kan åbne dit hjerte og modtage kraften fra oven. David's desire is to bring down His presence among His people. Davids længsel var at bringe Guds nærvær ned blandt hans folk. He builds the temple. Og han byggede templet. His son privileged to build. Hans søn byggede templet. But the desire is by David. Men længslen lå i David. The same thing that I like to invite you, that if you really want to have His presence in your heart, Og på samme måde vil jeg gerne invitere dig, hvis du virkelig længes efter at have Lord, hans lead nærvær me. i dit liv. Gud, led mig. Lord, lead me in your way, and I would like to be your. Led mig på din vej, og jeg vil være din tjener. God will change your life again and again Og and så vil again Gud forvandle dit liv igen Use you og igen og mightily igen, og bruge dig for mægtigt your glory. til hans ære. Thank you. Yeah, I like to invite you who would Jeg like vil gerne invitere jer frem her. to kindly stand up and come forward. Lad os stå og komme frem, de af jer, som ønsker forbøn. Please come, Shivu Laval, if you want to, for us to pray for you. I'm just a servant of the Lord. I'm not Jeg er bare en Guds special tjener, jeg er ikke person, nogen but speciel I feel person. like God is in the midst of us, Jeg and also God will mærker, at Gud er bless blandt us. os, og Gud vil velsigne os God will guide us og in vil His lede mighty os way. på sin mægtige vej. Hallelujah. Hallelujah. I'd like to invite Pastor Josan and Spit, and also Pastor Susan. We pray for them. Vi vil gerne være nogle stykker, der beder for jer nu.